Ashafo mamuni na maha mmakwa aba aha aye Gogi TV Africa ena oni busu a wo hwe no na sade wa wonim no promote a achaze promote breka sebo news in brief ena ede ebremu na ena ensima hodro bi ena mensa aka mamde beso sa ena ebia promote breka sebo na ye asembia edi kasebo mu akotene ka kwanje bi akoso amanam so amanipa bi ehu akọ amanipa bi akọtibia ya ayem pa opanyi bi so ahye no ho akonfo a yede ho sem ebebremu Ghana Post for so achemamu amienu bi a osusu se kronobo bi a akoso no so onim hu bi we enesema hodro bi en makabu ma me ba beso mo se ena awia premto breka sebo na me kai wo se kasebo yi edumako bi ena aso masena mtini edebrewo Heritage Media waba so abeso muso papa bi fa media works hu bia de so wo di dwumadie bi na wo pictures kama pa for memory say that you all be share their cancer na wo videos papa de di ujuma wo ye business bi na wo pese ye brand na ye manage ma wa ya ba wo pese wo create website e de ma wo business bi a wo ya Heritage Media aba wo pe logos flyers brochures bi a wo pe bia media works bia de Heritage Media aba ta abeso mu esom papa Fourth Zone Properties and Investment Group so aba te ma da your son so be asase ru an so abem enti won sa se won sensem bia de pa be don Fourth Zone Properties so pass asase an border from na man so chin bia eni ho de Fourth Zone Properties and Investment Group o asase bi pese otom na o pro bi amana bo ho da ru amawa Fourth Zone si aba te fa be don ye e krado se bo ho da ru amaw na de o hwe no so onsa aka New Orleans Music and Talent School so aba seba beso musompa onyum tuo no mu ha onyina de ene eto Achiaa wo pese usua nyum tuo pese ye vocal training ana musical instrument na pese usua say ye saxophone guitar piano bibia pese usua e wa nyum tuo mu bia so no ya ba say ye sound engineering bibia pese usua bia so ya ba say beso mu sompa kama we ene adwumako maso masena mtimi kasebo yi ebremu Chronom Cement Top Hospital eho ena adwumako miensa mabo mu din nyina omo ebutuo na chese odo ni kire hono ma na no makodi nkomo open che mu bia so betimi afre 0246 501946 na chese ono ma twetwe nkomo na wo ha no nyina so etuo Achiaa Midian ne Adwoa Oyiakwan me nam de kasebo yi ebrewo mi twa me ho aba me ba me de nkyem no aba beso mu na manso chimbia ni hu na afi so langa so sansem bia ni hu dia na make am for Fourth Zone Properties and Investment Group amount e asase na wo new sites there tete anase there na esiso Zone Properties and Investment Group aba se ma da yeso nyina abem enti fa won sa so won sansem nyina abedon ye be ho Fourth Zone Properties and Investment Group e Kumasi Chronom Cement aye ben Top Hospital so we here mu bia Fresa number 0246 501946 Fourth Zone Properties and Investment Group and Sasira. Are you in need of media service such as live streaming, photography, video production, graphic design works like logos, flyers, brochures? Heritage Media got you covered. Contact us on 0246 501946 or 0207 013485. Heritage Media, the home of transformation.
nyina makwaba ehensem no nkyeremu Accra Circuit Court Achiaa mu amienu a omudin no eye Sunday Bawa ene Musa Ayuba a osusu se omo akowia taxi na omasa fasika no sidi ahasa ene aduonum asese amene mo kasa de omama emamu amienu obia mfinhia no aduonum so momfa nkoda aban kukum no momfa som ye man no momsa fa nya afutusem ema omo eho memo amienu bia omodi mfinhia no dunkron enso so ene Damango District Police for Achiaa mo efise omakowia kaya yakase fe ne se aboboye ya sesi a Ghana hanu se de bebi abekobia ibi honom eno ana na emamu amode ye adwuma omo akochinchim driver ni ba ko a otwisa aboboye yi akogine akofa na enam ne mo kasa de Damango District Police amonsa akasa memu amienu ya omo so omode omo akoto aban kukum so omo so fankoso mo men mfanya futusem ema omo ho ya boshi na yakwa savana mantem mu so a eho na ekro bi a friend say abrewanko eho na opanyin bi akosha ne ho akonfo a kyese eno so abeyare ho sema ekoso ewo abrewanko eho nom na enchemu a enam so a ema opani ekosha no akonfo de se amene mo ka say enya meto odwa na yegusu aye nsem no hwehwemu de yensa beka bia nso so ne ba besom mo ama mo nyina mate de ekoso Ghana nyumtuni aye ne aye friend say Kelvin boy ena kakra ya nyan anu de enya asem ketu akra mpo so de no kwhwemu a enya asem ketu a na ayare ho sema eko ekana say shafia se no yenko anim bia asa na so ade bechen ka kwanhia ya hyehye no anu aye den na yenkopo na yeso no say obeboa no ho enyina yempo na boni bi mpo na ya ode yemfum so bechen na wate so ama yen efi say anu eden Ashafo we ne nsem kakra mensa kan ya me de beso mo say ena wia pramto rekasebo na nsem mi kasebo imu na nsem bia na edi mu akotene ene say opanyi bi ahye no ho akonfo eno edi ho nsem bi ebremu Ghana post fo so nsa aka memo menu bi osusu say kono bi a akoso no onim ho ebi we ene nsem ahodo bi na mkabo ma me de beso mo say ena wia pramto kasebo ya boafo bi ene so masene ametimi edebreu New Orleans Music and Talent School so pese usua nyom to musical instruments bi apese usua bobiano New Orleans Music and Talent School aba say ye betro kama o pese usua asanso so a New Orleans Music and Talent School ene oba me ametemzi a metro kama ama bibia so akoso Heritage Media aba say o media works ne de fa bedan bi apelo media works mu biano yaba say be so mo so papa open for nini video production bibia flyers brochures live streaming services dia ya baka makama se peso mo eson papa ama oniaje for zone properties and investment group so abasa won sa so sensem ni nyinaade fa bedan na yen na yen aso yen na benya asase papa pa manso chimbia enihu na ne bono so eda from kra so wa asase bi na pesa obo hu dawru ema amansan so ehu na mo beto so a fa bedan yen aye karo se bo hu dawru kama ama de o hwe no so o da so abem we ya ni abafo bi o mo so masna mtimne kasebo ebrem medina ne Adwoa Oyiakwan ai so wo pan ase ya to menkra ma be yi ni kama e de ama so o ha odina abe obetinya from Adwoa social media no be bia aboko bia na Instagram Facebook TikTok be bia Adwoa na che so ko hwehwe me obehu na nkomo twetwe so akoso kama me enam de kasebo ebrel enem na me sorry pe team tactical coach Adams or the page jumedie eba beto amoso eyeko sports highlights bia opebiano sports mu updates biano both foreign and local news or the baba so kama esom papa na che say won so ani age and then matches out of pina na ekoso ene na wa ena aka no na wa twi mu nti odi nya ba so mu muni ha krampo de mu be na some bet na mo fidi no na ma train coach Adams about the page jumedie no so eba abesom mu e me ha do match na from no to a mesa no machia na me nsema hodro bi na esisi no so asawa abesom mu makramo